to me abawani akwahoma like page no ema yen na share ema afoforo nso enya binhwe wadwenkyere no wi a wobetumi di ato ase www.sompaonline.com website ora tabuati adama esemfo pani wakutire ensem nyina potoka samu brofo ade akogua no wobetumi akokenkan bi hya no so sana na KJC Company Limited bema wode onsinso ma asa no ham no de adansie ne ma papa aso yasene ene kase a yedidi wontua no eni animu bi eni nipa baako a waka homo aya miensa ewo wonu a wosusu se wokun immigration officer ewo kwabenya no wono ache no nanso ne ate na se wato ayanom ewo no ho West Africa Examination Council one so edi abase mofra one kwatro BECE 2025 no provisional results no abedcha wono a wapa won se nadmo directors ene wo mo abedi akirefo ewo Western North region no waka nsempa egu wansum Empanifu a wanom hyankwada na afei ema yediemu ensam so e de atodwa se ye ma kwan na omo so agri business no omo fo omo nhyem we ya bono mantam mu womo a fire dumje adwuma yakuo no womo clinic fe wa pa hontoma yebekọ akopie mu e wo bi man so a Nigeria gege memo eho ene yebekọ akopie na wanom so omo pam adehye bi ya womo nya Nigeria fo na kwan bi a womo de adehye bi afa so no ene enyan ensam no ahodo bebre eka we no mo ho na anuanom ba banu yatena se a ye ba bese no se bese pane kodi na haban ede amawo yanom ate yanka no ayemme obrempon na kwaku ampoma menimenu aba abena badu adepa kofi nanu fiada ena yade to wanim se nipa ya wono yesusu se nam ne nsa so ma kin ata ya wono waye odi ne dwuma edema Ghana Immigration Service nipa bi kodi no amim ewo kwabenya mpatam ha se no na wo kire se wono ache baako asan aka ne ho enti nanu wo mde ne kokoto na koto a wo mde wo koye no na wa mu peja wo mudu ma ko Kaneshi District Court na enrada enwumre ye wo hwa na prosifo santo ye kase se abrantie ba ko e friend se kwasi amako wono so wo mu hwese wo ne niye ne niema no a wo ye no anom nim se wo ka nipa esusu se wo mu edi ya immigration officer ya e friend Stephen Kin at amoa wo mu edi na wuo no na wo ka ho eno nti wo mu bo modin akwache no nanso nipa otoso miensa no a wone che no nanka wone ehwe se won betimi akorakora no atoto na no na fei adekodi e ba ne trim ya okoka ho bie na nipa miensa wono mkodi onipa wono bo ban am o man Ghana nya no so mfaso won kodi no amim no watimi agisa muaye no e de afi no na afi wo mo de no agina mra na mra no ene no ako ahye nanso prosifo akire se wono mo chi abrantie ye yi no womu gusu a womu ase womu otutu na no kakra ka mu sanse wokofom womu peja no akra na womu dindu ayasa bia enim se hubu na abo no ena nam so ama wato aya no wono ho se eja se ne ya na mpani ka no se sama wo hopa de ya ne na sama na abebo no ya wono agene nkwa ede afi ne se no akoya bro ho se mpa sanse ade a na wo se nka prosifo ete ede free na no nanka ja wo mutimi enya bie de ka ho ma ne beye ense na ho pa ede hwehwe ye kin amoa ni nsemu no wo mu enya emfa mfiri abrante kwa ne ho eno nam so ama prosifo ede kase ede abeto ye nim se yemfa ento abusua ne amansa nyina nim se no kre wo mu chiri pa otoso miensa nanso wato ayanom ewo no ho a Abusia yatoa ensam no eso awonsam foforo mu na said the West African Examination Council wanam ede aba eni wanam echire mu se emofra wanam kwatwere Basic Education Certificate Examination BECE 2025 de no wanam de wamo ensohwe no sunsuanso no ababa bedwa enti no wanam se yemfa fidie kese su nchirechirem enchira awrofo a wanam makwatwere BECE afise provisional results no wanam ade aba na wanam chire mu se enche
wanom bejemu akọ mensini mu krosini bedwa bia mu afei empanimfo a wanom adada suku ahodo ano ewo mu krosini bedwa na afei mu mensini bedwa no mu betumi akonsult wanom na wanom etumi aboa mo na mo ma no so ensaka wanom ensunsuanso na wanom kirem se bio so ubetumi a visit wanom website ya eno ne www.wayekgh.organization na wa check o results no ewo ehonom.com na wa search na chese www.wayek.com na wa search o results no ewo na said the West African Examinations Council wanom acheche muni wam safi emofra be say 63,328 and one so one ten afse etro afi BEC no ebiem na one mububu ye no na emu mema one mu ewom eye 209,250 and afi ema eye 306,078 na one mu chirechiremu a ekosi ye no na one mu chiremu se centers ya mako ahodo bebre 2,237 centers and Ghana nyina one mu tenase atwiro BC ni bia one mu hu se bibia edada akwamu yi na nipa bi wo ho no mu anasamofra bi wo ho no mu a one mu betwiro nsohwe na sebio ase one mu ani eho atochema kakra entini broni be kasa wo mu ana wo mu wo problem e wo mu visuals no na eye 239 ana fei wo mu asebio na one mu so wo maso enhyeda entia sempapa no eye 161 ana fei one mu so tenase etwiro eye ensohwe no ebi na waye kefo se one mu atwitwa enkwada ne bi wanom ensohwe a wo mo etwiro ye no emu wanom kiremu se subject a wanom atwam eye nkwada mako 718 candidates and a subject results ni bi wanom atwamu afei so wamu de wamu results ni nyina yatwamu a ba kokora entumi ma eye 177 eno de sankwada 177 no wamu nya ba kokora antigise wamu san kwotwiro bio ana bio nso wamu abibi nti wamu susu se asa apobi asa niema bi asa de wobi kwotwiro wobi din eso wobi suo yi enti no bibi nti wamu so wamu ato wamu bu ase anase ye so wamu result na so kakra no ye twentwen so kakra no ayamofra mako 1,240 and a woman so yerit hodi one results na emu mako 93 dear and no dear yesi woman no said the yerit hodi woman results no and sha woman san can be okra entina no so mu be hia se wonom so omkwotwero foforo so won be ye dayo na waye kefo san so bo amane bio se enkwada 119 year wonom etwa woman result yimi womu kiremu say schools mako 119 ena wo mayi mu a eka schools wa wanom tenase ho a sa schools ne de wo result no emakra na ebiem so wanom aka kire awofo nyina se sesei na emofra no wo provisional results no aba no mu betumi ahyase na mahwehwehwe mu di akwada ni nyaye na ahoboa so wo matumi di ahoboa agugu akwam na wo mu abibinti wo mu atwentwe wo mu results no ase kakra ne de ehwehwe mu bekwa kosi September 6 entini se efiri September 6 no na sa results na wo mu withheld ye no se ebeba dia efiri September 6 ekono ukohwa ubehu na se efiri September 6 ekono so hanu wahu dia na kyese o kan kwada mako 177 na wo mo de na anhwa emma kora no eho wei ayamanebo a efiri wayeke wanam aso ye eba emofra no wo provisional results wa wo kwatwero BC yafi no wo mo de aba ene yada ne akiri e de asom wei efutuo akọ e de amagana fo nyina titiri pa ne wo no mo a wo mo yeso ye yankra ye gigi sika kakra de akọbo amobro wafo bi o ho a wo de mobro wafo din na wo de gigi sika o ye de kohwe ne duafo ye de kohwe nyanka ye de kohwe kunafo enso wo gipe ne yeso wo de koye no wo mfa nkonkoye eno na futuo akọde ama wo mu nyina se
se wono mu gigi sika saa se wo mo de kwa akoye bibi dia mamobrowafo a ya wo mo mfa saa purpose no anase botaye no a won de si wani so se won e kwa akoye no won fa nkoye no nam so emanyankopon ehira won pa we no eye owura yire Priscilla Owusu Asante ena na etufui wono eye panimpa ya oda African Virtuous Ladies International no ena wache se no kure wo mu se wani so ade hu se won besi bia bi sa wa hoje bia bi dia manyanka ne wono mu ha enibi eye kakran no mo ye no ye wo to nsa se obi a obetimi aboa won bia na emeboa na emom se wono mu e won kire ensa homa ne ho no mu gigi sika ana mu ye krasem be ye bibi sa de aboa mobrowafo na eye amomfa sa abotaye no ensi mani so na mo mpem koduru ho na nam so emanyankopon ehira ma me Priscilla Owusu Asante ne nsemdie Edayakoma so say nyame ya adoma ye pese ye si orphanage home edeboa mobrofo enyanka enkoda edayakoma so ade ni say o pese o be support ye organization kwanda ho ye bie ye fona to ho say wo fato wo ho so say o be boa enyanka mobrofo ekunafo a onyankopon kra ehira wo enti say wutikuo na dawakoma so say dwumadi amedi ye nia mepa mesre say obia enhye so say sika donation na wo be ye na say wo ka say o de ko orphanage home a was say we make sure say odiako na nyankopon so ahwe so ehira wo abusia ene a eti ye eye maame Priscilla Owusu Asante nti se okwaji sika bi se de ko orphanage home nyanka fie mobrowafo nchen a eye ahwe so na fakọ na nyankopon ehira wo no eye panipa ya oda African Virtuous Ladies International ano efutuo na bi nso akọ ede ama aban na sefutuo we no efi director Enfifini emantamu womu wa wanom ehye emma na afei emofra eyedie mu ensem so no opani kwankyerefo a wo mfimfini mantam de na woda no eye Miss Rich Love amamu na wototo sra ban se wedie wasa dawuru mo wokura ne nsem akura ne akyekede nkebe a sede womu ani kuma emma ho ane mofra ho ninti wasisese no emma ni bebre na ebo wom so ewo mayi mu a eya ani kapapa nyasam ketwa eba no kuayom ani edwadie mu a entibroni beka se agric business no emma ni bi ebo wom ho maden pass wom do wom behyem yie na no so atumi aboa wonom aso wom asene eso wom asene sa no so beboa mo man no so atumi agina brane enti wo ka kira ban ne se enhyehye bia wasa ban ne de gu kwan mu a ebema no aye attractive ama emma pina atimi abewura mu ewo agric business ne mo no wan fa ngugu akwan mu wasese de emma ye wo soft heart no na emma so ye yensi yo na se ba kasa de we wo be ya wonya ya wantena se no ani di no anom no se aban no atumi di niam agugu akwan mu yie na wo ma emma no so wo mani kamu a agric business dwumadie no ebetumi afantam pefra ma me Rich Love ensamni that the needs of men and women are different. Both genders are different. So when we are looking at access to loan, we should consider the needs of women. We know we are vulnerable in our society. When it comes to collateral, it is difficult for women to provide that. But what can we do as a nation to make it so flexible for women access loan so that women can be seen as agents of change and women can be pushed? The access to land, access to flexible loans. When it comes to food security, you can't take us out. Openi okasa ye eye ma me Rich Love amamu wano na upiemo ewo mfimfini emantamu ahye ya wano mo hyankwada na fe emayi edie mu nsam so no openi kwankyerefo a wada wona no enu achi no Dr. Peter Omega wano supiemo ewo mfimfini mantam na no a wano ene openi kase a wo hwe eye food and agriculture eso ewo ho wano so ene sompa kase ya mani boni ereka nan edi nkomoyi ekirechiremu die hientie ene senti a ewo saban no etwa wo ani ehwe ma na fe agric business dwumadie no so wamutumi ejina mu eyi. So the self-determination too is there. You can apply all these things as you move on, then gradually you are going. Start from somewhere. There's no way that you have to start from. Gradually you will climb. That is how people make it. They started from that smaller level, and as they move on, they grow with it, and they become big-time company. Can we all start doing something for the young ones to see and follow suit? That's the challenge I'm for you to follow. What we are doing here today should not be the end of it. As we move out, let's improve upon it so that we become a bigger venture.
Dr. Peter Omega mfimfini emanta mu pani kwanchefo a wono oda asoya wonom na womhwe enuane ene mfudie ho ensem so no so dwumadie yase bi wani amani boni erekanan edi nkomoyi na yede ne kiremu ewo Western North mansini no emu na yekodu Western North a eho na nadmofo mpanifo ye won potem ho womo akire se ukopie mu wo mansini ahodo e wo mantam ne nyina mu no a wono mu aturo nchima boafo mpanifo ye won potem ho e woso wo ye nkyerɛkyerɛ ne nteteepa e de ma won no nam so e ma asem potem ho aturo nkyem bisi na wono ekɔ manfo de mu a wo atimi ahuni e woso wo ye eno nti Western North Regional Director e de ma nadmo e ye ma me Esther Opon Amponsa woni santrofo bonkomo bra wo ye san kyerɛkyerɛ e de ama na sei e no de tuja ye newly appointed municipal and district directors and their deputies ene se afe na ye do mo ba adwuma ti adwuma bia so ye fo bi foforo emu ade ye hyehyeye emra de ye adwuma no ya na onim ti ye wo se ye do mu fasa kansa amambre ni nyina mu hu se de adwuma no esitie omo hu se de esi ye budget se de esi ma relief items se de esi ye reports presenad mo adwuma no adwuma bia baby ya obekọ ti ye wo se ye mani hu etis no ko office bia na se de obesi afa aye na ade ama ni munyam aba so mun ko ye adwumaden ema Western North enya nadmo so mfaso the Western North benya nadmo so mfaso agi se wo modwumom be me dem te region me ntimi ko district ni municipal bia eni ntina me ye ni abra ye dinhye we egu abusiani ati ye eye maame Esther Opon Amponsa wono eye Western North Regional Director Edma Nadmo na wakasa wie yepe ena pani ba kwa ono nso kwaka ho bie ma wo mo ye nkyerɛkyerɛ yi edema amanfo no nyinaa no na ono kro ya san ye lecturer ewo West End University College ewo nkran ha sei yera Isaac Kwasi Owusu wono nso de kakraka ho no kyese Nadmo adwuma no de ewo challenges bebre na wo kyerɛkyerɛ nsɛm mu sei aso oman bia ko nanim no na nipa so esete mo na nipa sete no the more na problem so eba more na bie Nadmo adwuma no so emu Nadmo works with almost all the institutions police immigration fire service health ministry of agri organization bia omuni nipa yin adwuma bia Nadmo fo ewo ya wo se o mo hye no so sun winning na ye one problem afiance start to han galamsi so mutumi ko hono advice o mo mutu galamsi so mo wi a mo kata so ne yo tu na obi si dan so si dan no so so a that wetumi ko ho aso e stop mo obi si dan ewo anase structures na no feel this friend say light pool anase ahoma bia se wetumi ko stop mo na say ani na ma o man ne chechire no ekonani apani a ete ne kan eye Isaac Kwasi Owusu wono eye lecturer ewo West End University College Accra abusia yewremu awo apomudimo ensem kakra empanifo abo amane akire mu sei no upiemu ewo ekro enkutua mu a ene emensini ahodo anu mu a ekamea yese eniema ya efiri ho ba ebepiemu ewo oman mu no asede wamu asebio wamu wonkro nkutua mu na ayasabia no enhyeda enkoyie ma wamu nti enei ema no fa fura ni a wamu kwa wo so ani ubenwa ne se yeso oba ne koya wama wabaye nso ayese ne banka ne ho wanu sane ma no ekoso nkankan opiemu ewo asante emantamu enti ehu ebehia se Ghana Health Service wanum ebecheche won kwaba mu akọ sebio cottages yahodo no nese de beya chips compound no won bebiebie pina se de beya womade amedwafo nkakra nkra bakọ akogu anom na no so atumi aboa ama ma no efa aye nyinsan ya na wom kwa wo so a yatumi ahwe wom ama wom so atumi awo afa wo ho afa womba Dr. Fred Adomako Boaten wonu na opiemu ewo asante ematamu a woyo pani kwankyerefo a oda pomode ho ensamo ano wonu sompa kase etwetwe enkomo sei mo share figures na ye my CCI na so share maternal death kan wa asem na o share half year 2023 na 144 maternal deaths per 100,000 live births so share 2024 na 153 maternal deaths per 100,000 live births but o share 2025 the same period na 232 maternal deaths per 100,000 live births so we mean say e be na enye yi e na esi change and that is the platform that we create here. Yeah, share a lot of the analysis based on the discussions that were to. If we say I want for so woke up conference here. Now we woke up conference here. Who say about 90% of the deaths that happen on conference they were referred. Now we look at why they referred. And then the reasons why they were referred. It's Ghana Health Service, conference and other charge. We have come together. Yeah, the intervention, your friend clinical mentorship and virtual labor room. And then the idea now, yeah, enu achi no
Owura Adumako Boaten sanso echiechie mu empose yade yi sede upie mu wasantemantemu a eti atese ha de hye ewo ho no so sei eno ne yamane boni ba wabedudi mu nkomofai. Empose Ashanti region they recorded 24 confirmed cases, but the good news they say obi ani ha wo and I'll share your data now. From the 24 no 6 a greater Kumasi 4 a offense obia ya discharge obia the intervention share for MPOS a standard precaution. So share MPOS arena. The only reason that somebody betting you move close contact, intense close contact, and sana say be only pakron lesions to an skin or the amount. And now say be only pakron entire nentuma be or the now the kusuma or the amount. In two things so what me a lot of hygiene, standard precaution. MPOS idea with me at Kalen. And then one time I Jim on say on Crofona Munya MPOS, we are contact tracing. Recent new cases na 37 across the whole country. Bako pe na utimika se way enya free asimesi ho. Bako pe na utimika se way enya free asimesi ho. Pani a wono upie mu wasante emansemu a oyo pani kwankyerefo a wada pomuden ho nsem so. Dr. Fred Adumako Boaten ene ete ne nkan. Ensemi yamani boni ba wabedu. Ebrene ba no to nkrefra sentemantem som ye no na wade eba ye na ebusua yenko na KJC Company Limited nkan. Ni yankan cho se ekoba sempremo no adansie mu ne ma papa de jai. Wan mutimi ntake mame akutuba enya asem ketoa. Wanum na bema na doa papa price ahodo. Upe building wires and binding wires ya. Papa ni bi ebi wa wona kache. Afa cement de delay foundation cement ya yedi ye modin cement yedi si abrosan cement bi wo hanu abusu adi kwesi abrosan ni so wonu achia ne pa na KJC Company Limited wo kwa wo ka kire no dream house wa wo be ma niema ka de wo sa wutumi editi dream house no e ma wo so ye fra landlord and a landlady na roofing sheet de me say ye papa ye strong wo the board down so amfra ma jampentu do be fa still strong ye na KJC Company Limited ni dwuma bo a wo bonti adwumadini a wo bonti e ba so bo bebre na e ne de ama no na kumase ne enkranfo no mo betumi afra e 0204 355 040 0204 355 040 mantam dunsia ni na Ghana ha bia yato nkrobata no apete a ubenya ye nyema ne bi ato secure sanitary pad oba wase ye kancho so obosom so abemmo ade abako a wobemmo ama won so afili secured na wachinyo dudu enkankan first 3 days no se wa mo secure sanitary pad pa na akobọ pad de hwani bia wona mo anas wo bi frɛw aso bi frɛw asɛde se bi okotofa de asɛde hyada akoteka bi achi na hwewachi no enya asam kitu na secure sanitary pad ba ye ebusua ye boy media dance ama se da bi wutimi ede sa silicon pant mu na ache no bawe so won sa de silicon pant ne te na ma no etro entini wa nya pad betimi a stick no won finfini a wonam na shift na ya shift cultivation secure sanitary pad pe kwati na ewom nti no oba eso ne so minti na ewom no ebo ba yo ho ban twitwum ema ho nya chakachaka ho nya dry na wo mu ye 7 days no me pacho wukọ na se konya secure sanitary pad ni ebia ehye mu makoma dumi no 12 eboa wo ama watumi edi akwawiye babia ebi ho upie mu akra hase ya domidom secure sanitary pad ya tu agu babia ubenya bi ato na kumasefo no mama excellence cosmetics wonu na etu edi amatufo abo edum pz kwada so taxi station ho oda Sompa pharmacy lane mu na obehu wonom mama excellence cosmetics ne mane 0243 862 158 0243 862 158 na yanyo so na endpoint homeopathy clinic abusuan wanum no mhyase edi homeopathy esa yade e wo Ghana ha sei e ma broni kokko kasa wow what a homeopathy hospital na said the broni ni na ka na di ehwe penifo say yes wanum abadwuma na eba no enam yade se wakwati gono syphilis yibi chlamydia yibi endpoint sebra na ontu ase se hum enfama wo dwonso aya na mu ya emu yo dide aya na juso ni timu pa mienu oba nso fita bi gu ehotimi kikaw aya na hwa ye tototototototo endpoint homeopathy okwa wanu betu ni nyina se ede ama wo na ba no awo oba ne be ma mapa bia ema makọ China ba makọ India ba bia makọ ba bia endpoint nko wontia ye di homeopathy ebe ye ama wo so wanya ba ne bia to na so prostate won sense mema no momra na ye check intena me ye enlarge eme kan cho so wanya prostate enlargement se ekuro beto prostate mo ye so wanya prostate cancer wo ye be ma
anko de abusumi bi akọ endpoint no wo check u prostate ho sensam enfama premature ejaculation wo de buani ani na bra kwaku ada de bia bra kwaku da saa bra kwaku wada agane wate endpoint sabra no nso o ma wontumi enyina brane ejina sebema eba ne intinimu yade afa nompemu yade sabumu yade na afa wankasa se de wo ho no a wonso ho twetwe no ni nyina endpoint yade no wasa na dosom wase chronic diseases yade aya krankro no wo betu ase na stroke nwedwefo na bibinti muntumi enante a maka fie no ya rane home services ya bebe fie ba behwemo afa so yade bi ajewa boso wo fie a endpoint homeopathy safra yen ni amehwewo e ma ne 0244 867 068 and 0274 234 321 endpoint homeopathy clinic na physio ni massage ni nyina yade aka ho kuma se kro no mabo ahia ye ho no ma yade adwuma akra ha sei no shell signboard spinters kwan so ane ebutuo na ebusuade achi yeyi se unya Trisco energy food drink no mo ya na ya ye ho se no enua na fie bia mu bia eko eye Trisco energy food drink eye promacid for na dia ba emu ede na forte na ewom nti no eboa ama energy eboa ama wo so watumi atede ankasa eye Trisco energy food drink vitamin B C D iron any many more any wom na wose enkwada pe emerewa pe enkwakora pe na we no sade etie no wonnom ema wani so enye osi one time beverage bi hon mabusia wonu na ho ahyase na etwetwon na afa wani kum ase wani kum ase wo hu de wonya bi ase de wona ma na ase kutukutu bi de bi Trisco energy drink me pato eye food ena energy ena drink enti wonu mu anapa na aboa wo ama wa hoden ewo mu sei ne bo anya den de enso ye peso obi atumi to bi wei wo pesa chat once na eye 2 Ghana cedi for your pocket na wo na wo kro no was food and drugs authority wan ma dia tum say ye ewo dwaso ba bia kan wom obetumi akwakoto bi asefie anopa mankwada ne mu bobi enwumere so ma wonom emu bobi mpanimfo ne obia ebu bobi na aboa wo ebusua wan madament ne abi nsemi ama yencho sam no so e wonsam foforo mu ye nyina we so na afi ye nane ye ho be yesasima pe emra ye ba ye de kase ye nto so ye de ma wo Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma bohia e na akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua Kweku, minim se wayeshi. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double support as a condom. Emra, me pacho brana me hwa de wo bagi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba
mesha me kasa me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time herbal mixture enye enunku die nanum ato a wontimi anidie no time herbal mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se wo pe time herbal mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atu na fa na moko Yekoye training wa garden nimu. Na me prane. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate nso e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say best inkunim difo. Mo se munim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E bon nkunim difo. Se moi. Mama, yeah dase. Me mo freya pomudi hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje yinkrato yato. Sompa TV, Emma Aketiapa. Nukre Emma Aketiapa. Ye transem so ni akwa akopie mu onkrofo cross. Ni ye kwa alata ya ohe ya. Womo abomoden Nigeria sem ne ye kan. Womo abomoden achichi nipa bebre. Se wono mo nam kwati kwan so. E wa ba fontenta fidie internet ne so. E na wono bu amanfo ofa so. Na womo chi womo kire se efri afrasa ebronya bosumi no mu no. E no womo sha ase. Nipa ba ye se 792. E na no womo susu se womo edi nyambransem pa ewo alatama mu ho ya wo mo cheche wo na wo mo cheche wo no emu dodo no a China fo se China fo no mbegu Ghana ha se na se wo mo jagalam se no ne pam wo no mo kwa wo mo ba no ma fa Nigeria no mo nam abefo ntentam fidie ne so na wo no mo ejiji sika firi amanfo ho binom kura ya na akwa te se ase yiwa dagya ne o mo hwenkrofo dagyam ene wa mfa sika ma me yiwa dagya na gu abonten saa no mo de jeji nkrofo sika saa na okopie mu e wa Nigeria Economic and Financial Crime Commission ya nka Ghana hanke yoku wo mo pani pa ya okasa de ma ho eye Dele Oyewale wane so mpaka se ebom komo ene o chese na nsanya nipa wo mo ediport wo foreigners wo ma deport won no wo mo ye be se wo ha ene mienu ya emu adiosia eye China fo emu aduasa nkron wo mo nyina free Philippines ena emu be ye se mienu de wo mo free Kazakhstan ya wo mo nyina wo mo apam wo ma wo mo eko na wo kire se we yense na ho ede ma obibia ya wo ba alata ha se wo mo ba bedi nyambransam saa no ede ama alata agidimbone afi emu dudu na so ye Nigeria fo na bia wono mo so ede wo ho agimu a enya sim kuma akra no wo mo tukoko ede amane won se wono ye nyai saa de na wo mo ye na wo metu won so sapa Abusia yenyina yeiso na no sia bremu kasia yede so mu fi Sompa 106.5 FM Accra kasa fidie so no yemu ni ko mu se epensa fi no so afidie a ensemu a yede di wontua na no pai ebi NSA West African Examination Council wanom ede emofra wanom kwatwero BC afino one provisional resource no wanom ede abanti enche wanom se mesina hodo afa kurisi ni bedwa hodo mu no wan be release ubetimi so akwa mu website na wakwa akọ edi mu nsam so mu nipa oka homa na ye miensa ya prosifo che no osusenko oka nipa edi immigration officer emim no sa nipa otoso miensa no won kire se wato ayanom e wansie do Dr. Fred Adumako Boateng aya Sante Mantam no health director wakasa kire mu se de maternal death me kire ma wanom kwa woso e hire wanom enkwa edoso wo ma mu ho behia se aban no bebiebie chips kwampa bebre e won kro nketuam wei ana nadimofo mpanifo ye wo Western North ye mantam ni mu wo mo aye nkyerɛkyerɛ ne ntete papa e de ama wo no mo a ekwa atorenche mu emwa no
Ebusia na nsam no edoso mu brodentwa ne tenase a yetese mu se besepa ne kwena hai edemu awo ma na KJC Company Limited akoba sempremo no ede adansie ne ma papa eso yasene afei secure sanitary pad wase wababo so meso na kotokofo ne ba park abemo eno na wasa wodemu endpoint homeopathy clinic wanom so eso wa mudi homeopathy esa yade wo ma mu broni fita tuche edema wo ma mugusu a wanom ebo adwuma ema ya bi nsemi ma hye no so se ensam no Every Sompa 106.5 FM across one. Ejene hu sachira menasa atabada mu asante mantemu ana ye Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Kumase Adafopo Radio Butu Paris France Abuchi Memo Takwa ye Sompa 101.1 Takrade ye Sompa 103.3 Techima ye Sompa 106.1 Afei Sunyane ye Sompa 98.9 Enkuranza ye Sompa 90.7 Domaya Sompo 101.3 Mankesim enene kwado Kingdom FM 106.1 Baby a wudi koda no wuti yanka free bia baby a FM stations akecha ngwam no buo no Sompa 106.5 FM Facebook no Sompa 106.5 FM Accra and afa YouTube no Sompa FM live Safo kantan kadama o stream ye ho live ama wo so wo share yen yada mu nyina mu ase Yakopon ya adom aprem tobra no yaba mo messages no ye bekin kan ni nyina ede amamo www.sompaonline.com website o ras tabuati adam yasemfo pani wakutire nsem nyina potokasa mu brofo ede akoguwa no ma wo so betumi akọ kinkan bie ema apesemaka hia yesu yaje peni ni esi adwa ebeso musronko kwan so ene kwasiada anopa yi a ye kwa asodi mimi dini abena badu adepa kofi menembra obrempon na kwaku ampoma abusia yadase ama